nga niko abaraikuru ase kaunti ya Kisii banyako bagwesokia na kwemurunganiria kubatikana chinchera aborokio bakari kuringori gonyuma bataraso ase birasi byogosoa amatemume kubatikana amona barajya bubanya tuko bakubwatuka enkwana yabo bwangoiga niritukuria rero niko banyako bagwesokia na kugenda kwemurunganiria askiri banyako bakonike buna nigo baisaransirence na kurikera ekyombekeri gy'ukurigereria amatemu aigakenye kyane kiri uko kubwatikana ngaki aboroki wa bakari kunyara kwa bakuringori wanyuma bataraso amatemu me andake igento bakagire kyaretire ubwo bakati yaboroki wa bagendete amona amatemu abo bono nigo baburi ikyombeke kuringoria amatemu gose kurigeria o weekend wa amatemu aigakenye kyane nyako bakigutuma ekomiti gocha ase county ya Kisii na Nyamira libanyako bakutuka enjera aboroki wa babire ko bakuringori na moigo nigo banyako bagosomia aboroki wabo banyatiko bakuringorigwa goika asikinsemo cyabo cyansoni banyako bagoika asibitaseni by'abanyanyimbo indi banyako bakulikia roboti kubwatikana amone bikori banyatiko bakorera unyuma bataranza gukora amatemu nebanga muratora to gukwane se media telling antu amanyete nande otobaire to gutumia chinchera mibadala otema koranga amangana aliyo gusumbwa abana baito bakora amatemu moso ndaite nkwane gore skuru ere e constituency yane ya Kitutu Masaba skuru ya Nyambaria njatanganete lakini kuruabu yabere ge konyora a lot of negativity isingi nchabantu mbara baketenga skuru ekorugusite gotangana bono skuru CID chichirororo na chichikolenda amatemu DCIs nongo Isaranse Education Committee recommendation to arwaite asteyo to atebete CID and DCI bagende ko soibirasime abasigari egasi abono kobera isikari they allow abada baito bakora matemu in an environment equalao batangane na ndivyo batanganite ambayo imetokea pale Nyanchwa, shule ya Nyanchwa ambayo watoto wanakuwa harassed, na sisi tunakashifu hayo maneno ambayo yanatokea na hatuwezi kukubali. Wale ambao wanafanya hivyo na kubaliana na mheshimiwa women rep wetu mheshimiwa Donya kwamba hao officials wa NEC, tunaomba mheshimiwa waziri tafadhali na ministry watu waondolewe, because tunaona wana njia ambayo sio nzuri, ambayo wanataka aidha kuangusha waziri ama Kisii ionekane kwamba ile Nyambaria High School walifanya vizuri last time, hata this time wameanguka kwa sababu ni wezi wa mtihani. Watoto wetu sio wezi. We want fair treatment to all our students in Kisii and Nyamira. Sasa hata tukiangalia hizi vitu mbili, either mna target our best schools ama you are targeting our CS. Hakuna kitu kingine. Hatujasikia mkienda other places mnatoa watoto nguo wasichana, hamjui kama wako kwa periods. Sisi leaders tumekuwa tuna fight GBV. Hii ni gender based violence kwa watoto wetu wasichana. Private parts hazifanyi mtihani. Kile step twalikireri rube gochia se ministry gochi wetranek twabatebiri batume bachekia abawisa batumire gusi koranga abawisa bande batumire gusi babwate intention ngao either gotosoki school chaito osogosokio mo CS machogo igine kemo era abe ibere so twabalikireri rube naende twatebria abana gari bali babira arrest ba record statement baokora bagenda city police station banyore chiyo bichi nyinge etode kumanyanga tumetunga kie yuga abwe ogosariria eliete serikali naende ogosariria elieta gusi naende utaite gosaria abana baito bakora buyasa matemu kini engencha abana baito bakorendwa yabeire buneke military yani ukageraga it is life and death amatemu haya igata batayarendeti abana barusi guchianga mbabeka no ene panti rirori bano bugima bwaheri. Which life is that? Na nonya naye abwasore amaene onyore nga gokorusi guchianga bosibwa abana bande matekero monte ngenchaso atongire na atakete privacy yaye, lakini nga gorusi chianga oikaransite korika matemu moroche munembure twete ense kendete kendi eye nenchera yema gotaka komekia abana baito bagwa matemu incherende ekaro bako bakora igo obatagete bagosa abana aba mwana tayora akora amatemi na environment where she or he is being harassed. Ekaro bakorera amatemu ese environment iyo amatemu irarense kobwa muna bagakorere bagusimba liko ibera